हेलो गाइज, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। आज म तपाईँहरूलाई दोरादो काट्न सिकाउँदैछु। नमस्ते। बिजेत गरेर दोरादो हो गाइज। बिजेत गरेर नहाँस्नु तपाईँ। यसलाई सुरुमा पुछ्नुपर्छ। यसलाई दोरादो भन्छ पोर्चुगिजमा। नेपालीमा के भन्छ यो माछालाई? नेपालीमा के भन्छ कमेन्ट गर्नु होला है। यो फाकाले यहाँनिर काट्ने सुरुमा यसको कानमा गोचो हुने आयो। त्यसका बाद अब यसलाई यसो गर्ने अनि यसलाई यहाँनिरबाट यसो गर्ने सेपले सिकाएको अनि यसरी भाँच्ने सजिलो छ र पैसा कमाउन है साथीहरू। हेर्नुहोस् के बोल्छ तपाईँ आएर लाइभ बसेको होइन त। मोबाइल खोल्दै हुनुहुन्छ। म चाहिँ यहाँ सहायक एसिस्टेन्ट हो आज। भाडा मार्दैछु। भाडा मार्दा चाहिँ जिन्दगी त लाग्छ। सेप हो सेप। Chicken cat shelter. I don't know. साथीहरू हेर्नुहोस् है, मैले यसरी छुट्याइदिइसकेको छु। चक्कु टाइममा पुस्दै गर्नुपर्छ, नभए सेपले गाली गर्छ। अलिकति नुन हाल्नुहोस् होला गर्छ भाइ। यहाँ नुन हाल्छ र मैले अलिकति बेसार पनि राखेँ। तपाईँहरूले अनुसार हाल्नु होला। यो पनि छुट्याएँ गाइज। हेर्नुहोस् है, यहाँ हड्डी मैले छुट्टिसकेँ गाइज।
यो धेरै फोन त्यसलाई सफा चाहिँ गरिराख्नुपर्छ यो भिडियो बनाउनु मात्रै सफा गरेको न म त यत्रो पनि गर्दिनँ थिएँ अब हेर्नुहोस् है गाइस यसलाई म यस्तो राम्रो बनाएर निकाल्छु नि हेर्ने यस्तो बनाएको थिएँ अहिले मैले यसलाई यस्तो बनाएको छु कसको यो हो अहिले कसको पनि होइन यो चाहिँ वेटरको चोरेको फेरि हातले पेच्याक्कै छेकाइदियो हेर्नुहोस् है अब यसलाई म यसको यो निकालेर देखाउँछु तपाईँलाई छाला निकाल्नुभन्दा पहिले यहाँ टिस्यु पक्रिनु पर्थ्यो पक्रिँदै पक्रिनँ अब म टिस्युले पक्रिन गइरहेको छु मजाले पक्रिनुपर्छ छाला होइन भने चक्कु चिप्लिन्छ फुटेर जान्छ हेर्नुहोस् है मैले सबै निकालिसकेको छु बोनलेस बनाइसकेको छु छाला हेर्नुहोस् है यहाँ छाला अलिकति यहाँ थर्काउँछ क्या मलाई भिडियो बनाउने वातावरण नै छैन यसलाई पनि त्यसै गरेर काट्ने यो हड्डी निकाल्ने मेरो साथीहरू यी सर्लक्क निकाले अब यसलाई म यो बौलाले फेरि हेरिरहेछ त्यहाँबाट यसलाई म गाना थुतेर देखाउँदैछु तपाईँहरूलाई Where do you put my cell phone? Where do you put my cell phone? I don't know. You don't know. I don't know. Well, I didn't see your cell phone. You don't see my cell phone? No. भयो अब यसको पनि काँडा झिक्नुपर्छ साथीहरू सबैको काँडा झिक्नुपर्छ फेरि घाँटीमा अड्केर मर्छ नि ल फाइनली साथीहरू रेडी भइसकेको छ माछा धन्यवाद Por que laughing? Por que laughing? Tava vendo, tava gravando. Vai fazer live. É live? No live, no live. Não, não live não, é vídeo. Tá gravando? Tá gravando. É também live? Não, no vídeo, para o vídeo. Moniki? No fazer chai? No fazer chai para Mika? Chai, Ari. Chá, agora tem que pedir, ó. Thomas hoje. Thomas, pode fazer chá? É, agora. Porque é tudo no furado de Monique. Pede a Thomas. Thomas. Que foi? Agora tem que pedir a Thomas chá. Se Thomas não
tiver a Shakira, Thomas. Que? Aí faz chá. Chá, agora, pedir, Thomas ou Shakira. Por quê? Eu faço, Por quê? mas tem que pedir primeiro a eles. Because it's the Porque rules sim, of porque the briga house. comigo. Eu deixo e aí briga. Não. Monique, Monique, Monique. And you don't talk to me. Ask Thomas. Ah, Ele Thomas. depois aqui comer também fala primeiro. I ask you, if you drink tea in Lima, make sushi for them. No. Oh, no sushi, no tea. No tia. No tea, no sushi. जान्दै जाइ बनाउन आफै Agora é assim. Hey, it's 50-50, Muna. You work for us, I work for you. No, I don't want your help. Oh, you don't drink tea. No, I will drink. That is not your. No, you don't touch the ginger. That is not your property. Drink only water or soda. That is not your property. If I see you drink tea, I will talk to John. no. I will talk to him. To talk to me, John, don't talk to me. I will talk to him. Anyway, He is the boss, not you. the tea is for life. If you don't give me sushi, I don't give you tea. That is not your chia. Hey, it's not sushi. That is not your chia. And it's not sushi. It's not sushi. Yeah, but we must make it. No boss one my care. Oh, you don't give me nothing. You don't like me? I'm just kidding for to you, Mona. You can drink only. But Monique don't deixar you. No care. Monique não deixar eu. Eu quero que eu não deixe. Fazer ela chá. Eu não mandei nada, eu não fazer isso. आजदेखि यिनीहरूलाई केही खानेकुरा नराख्दिनु है सबै डस्टबिनमा हालिदिनु देखाइ देखाइ Mas isso tá feito. Monique, Monique. Eu quero não pode gritar. fazer chá. Fazer chá, ok? Mas agora você pedir a Thomas ou a Shakira, responsável. Entende? Entende? Então vá, você. भरे खान्छ सुसी तिमीहरू अब See? See? खान्छ सुसी तिमीहरूलाई And now, very sushi now. Vai jogar tudo no lixo agora. If you Tudo put the- liso. If you put in the trash, I put one salmon in your jacket. Tudo lixo agora. Tudo liso. Já viu hoje, não? खाला उडा मागी फिला उडा मागी ड्राइगन तिमीहरूको अनि यत्राको उडा मागी ड्राइगन उडा मागी फिला ए मागी Tá bom, viu? Tá bom. No para yamna yamna Minha aqui. mi jangada no fala mi Você zangada? Why zangada? Why você Tá zangada, disse que agora vai jogar tudo no lixo. Não, não fica zangada. Tudo lixo, tudo lixo. Tudo Não. lixo, a amiga vai jogar tudo lixo. Monique sei que o John não tem muito falar por isso tem que pedir, é só isso, mais nada, né? Fazer chá pode fazer, não tem problema. ओ मिका फाला जोन पर जोन Já fazer? Que vai dar? Nem fazer? नो केयर Nem fazer. नो केयर Já fez, já fez. Já fez, né? Ah, por isso que tá falando que não quer. नो केयर सो Você já fez. सालाहरूलाई आएर यहाँनिर महिना 300 फ्रीमा खाना हुन्छ सुनाउनु पर्ने साउलाई चिया खानेलाई
Mona, your phone is 15 or 14? 15. Tu sono Monu. Vem cá, dá aqui. Max. Max. Dá me fazer. Here. Max. Vem. Whoever is rich. Yeah, rich. I'm rich. Don't tell her. Yeah, I'm rich. Nika is rich too. He's a... 14? Says pro. 16. 17? Oxente, 16. Nika é bom. eu quero dizer dela, 16. 15 Pro Max. 16 Pro, o de Bob é... Quantos Bob, né? 15. 15 Pro ou normal? 15 normal É होइन? normal, dele é normal. O único pobre é o Samu. Tem um que é pra É, Samu is all the important one. You will buy. Ele will buy? You will buy. Ah, ok. Muito bem. All one bit like same. Ah. Eu mando seja moedas. Onde está o caminho meter? Lá? पोर्चुगिजमा भन्नु नि के घर भनेको बुझ्छ Ah, के Mona, por que você zanga? मिनो जग्गा त अमीको फाला नेपाली अनि मी फाला फाला पोर्तुगिज नो फाला नेपाली Ah, onde está? Onde está? Já deixa, já deixa. Ah, tá aqui.